Yes, welcome back to my YouTube channel AZ Kigali. Nongeye kubaha ikaze nanone, tubakiranye ubwuzu kandi turabashimiye ko mudahema kutugaragariza ko mudukunda kuri AZ Kigali by'umwihariko mu makuru y'imikino. Akabazo k'amasiko, ni ihe kipe uha amahirwe gutwara Club World Cup? Ni Chelsea, ni Real, ni Fluminense, ni iyihe cyangwa ni Paris Saint-Germain? Gusa icyo nababwira, imashini nyinshi zigenda zikora ama prediction ziri guhereza Paris Saint-Germain amanota menshi 38, ekipe ya Chelsea ku mwanya wa 2 na 33, Real Madrid igakurikiraho agaheruka ekipe ya Fluminense n'amahirwe cyangwa se pourcentage ebyiri. Urumva rero ekipe ya Paris Saint-Germain ifite amahirwe menshi yo kuritwara, ariko burya irushanwa turunwa ikirimo Real Madrid. Njyewe irushanwa ndihereza indi kipe yose ari uko Real Madrid yavuyemo. Mu gihe Real Madrid ikirimo, njye ndabona Club World Cup ari yayo. Sinzi buri wese ambwira uko abyumva, byandike muri comment. Gusa icyo ntago ari cyo kitugenza no kubabwira bimwe mu biri kuranga transfer ziri kugenda uyu munota aya masaha, amakuru y'igura n'igurisha ry'abakinnyi cyangwa se transfer news live. Arsenal rero kugura Gyökres hajemo imbogamizi ntoya mu gihe Chelsea yamaze kumenyesha abakiriya ibiciro bya ba rutahizamu bayo babiri, harimo Noni Madueke ndetse na Christopher Nkunku, ndetse hari n'amakuru mashya arebana n'abakinnyi ba Manchester United. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kugarukaho mu minota mike cyane. Icyo tugusaba wowe no kudutiza umwanya, ukadutiza amatwi n'ibitekerezo byawe, ubundi ugakora subscribe, ugakora share ndetse na like, ubundi ukadusigira igitekerezo muri section ya commentaire. Nkuko ejo nabigarutseho rero, Arsenal ni imwe mu makipe ari kwitabwaho cyane cyangwa se ari kwitwara neza muri no sezo y'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri no mpeshyi. Ikipe ya Gunners rero ikaba yaramaze gutangaza abakinnyi bagiye batandukanye, harimo Martin Zubimendi yavanye muri Real Sociedad ku gaciro ka $55 z'amadolari, ariko iracyagaragaza ko rwose ifite akazi kenshi, iracyari kwirukanga ku bakinnyi benshi, harimo n'umukinnyi wa Chelsea bita Noni Madueke wamaze kuyimenyesha ko rwose yiteguye kuba yayerekezamo. Ndetse idiru ya Viktor Gyokeres Arsenal yari yigeze kure, ariko bisa nkaho byatangiye kugorana kuko amasezerano hagati y'umukinnyi n'ikipe yamaze kumvikanwa, ariko Sporting Lisbon iracyakomeje kwinangira ku bijyanye n'amafaranga ishaka ku mukinnyi. Nyuma yuko Chelsea rero imaze gusinyisha Joao Pedro, Delap and Jamie Gittens, Chelsea ntago yari yashira inyota ntirashira inzara, kuko irifuza kugabanya abakinnyi kugira ngo irebe ko yakinjizamo n'abandi. Kuri ubu rero Chelsea yamaze gutangaza ko $50 z'amayero kuri Madueke ndetse na $35 Christopher Nkunku ariyo mafaranga yifuza cyane, mu gihe ikipe ya Manchester United yaba yagaragaje ko yifuza witwa Christopher Nkunku akaba yakerekeza gukina umupira muri Manchester United. Nkuko bisanzwe rero kandi hari amasezerano menshi ari gutegurwa mu makipe agiye atandukanye, za Barcelona zishaka ba Luis Diaz ndetse n'andi makipe atandukanye yifuza gutandukana n'abakinnyi. Ibi nibyo tugiye kukuramburira gake cyane, ariko mbere yuko tubijyamo reka mbanze mbabwire kubitwa Benjamin Sesko n'impamvu Arsenal yamuretse. Abantu benshi bazi ko mu minsi yashize ekipe ya Arsenal yari iri kubataka babiri, harimo witwa Benjamin Sesko ndetse n'uwitwa Viktor Gyokeres, ndetse na Viktor Gyokeres ahubwo bari bamwihoreye bashyira imbaraga kuri Sesko, ariko biza kurangira nawe bamuretse. Impamvu rero Arsenal ubu ngubu yongeye gusubiramo ibiganiro na Viktor Gyokeres ndetse bisa nkaho bigiye kurangira, ariko hajemo ako kabazo nari maze kukubwira. Ibyo kumvikana ibiciro na Benjamin Sesko rero bisa nkaho bigiye ku ruhande, nkuko byahise binatangazwa rwose bimenyekana yuko Arsenal bya Benjamin Sesko yabivuyemo. Gunners yari ifite ba rutahizamu bombi ku rutonde. Mikel Arteta rero yashakaga kongeramo rutahizamu, nkuko n'abafana bose bayibonaga ko Arsenal yifuza kongeramo rutahizamu nimero 9 kugira ngo babone ibitego, nkuko rero byatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa The Independent. Umuyobozi w'igura n'igurisha ry'abakinnyi Sporting Director bamwita Andre Berta yahisemo kureka uwo mukinnyi ukomoka muri Slovenia kubera RB Leipzig yasabaga $80 million. Arsenal yo ikaba
ikaba iyo rumvaga ayo mafaranga ari menshi ndetse n'imiterere y'amasezerano ya personal terms za Benjamin Sesko ntago zanyuze abafana ba Arsenal ndetse n'abaguzi ba Arsenal babonaga ari amafaranga menshi ari kubahenda cyane kuko urumva equipe ya RB Leipzig yasabaga miliyoni 80 igasaba yuko bazayongereraho add-on za miliyoni 10 bigahwana na miliyoni 90. nta yindi mpamvu rero yatumye Arsenal reka Benjamin Sesko ni igiciro kiwe cyari kiri hejuru cyane, niyo mpamvu yahisemo kwigira kwa Benjamin Viktor Gyokeres plutôt. Dukomeje na transferi uwitwa Luis Diaz we avuga yuko rwose ashaka kuba yasohoka mu ikipe ya Liverpool akerekeza muri FC Barcelona. Luis Diaz arikomeje guhuzwa cyane n'amakipe ashaka kumwegukana, gusa ikipe ya mbere irimo FC Barcelona, ikipe ya kabiri ni Bayern Munich, ariko we ku giti cye akavuga ko yifuza kwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona. Uyu munyakolombia utaragiye no gushyingura mugenzi we bakinanaga mu ikipe ya Liverpool Diogo Jota ntabwo yigeze ajya kumushyingura, binababaza n'abafana ba Liverpool benshi cyane. Akaba rero yatangarije televiziyo yitwa Win Sport yo mu gihugu cya Colombia ati ngewe rwose ndashaka kuba nagenda, ati turacyaganira n'ubuyobozi bwa Liverpool, ati mu by'ukuri nishimiye ubuzima ndi kubamo muri Liverpool, ati ariko ntawamenya uko bizagenda, ati turacyareba icyo iminsi izatuzanira. Ariko kandi hari raporo cyangwa se ripoti z'ibinyamakuru zigenda zivuga ko Liverpool ititeguye kuba yamugurisha aka kanya, ko yamaze kwanga amabidi yose, cyane ko Bayern Munich yari yanatanze bid muri Liverpool, ariko Liverpool isa nkaho iyanze. Muri Gyökres hajemo za Kidobya zituma Arsenal ishobora kutabona uno mugabo, nubwo we yamaze gutangariza abakunzi be ko yiteguye kujya muri Arsenal. Hari inkuru rero zije zikomeza zivuga yuko ubundi inkuru nziza ya mbere yavugaga yuko amasezerano y'imyaka 5 yamaze kumvikanwa hagati ya Arsenal ndetse n'umukinnyi Viktor Gyokeres, umushahara w'ibihumbi 200 ku cyumweru byamaze kumvikanwaho hagati y'umukinnyi n'ikipe. Inkuru mbi rero, Sporting Lisbon ntirimo ishaka kumanura igiciro cya miliyoni 70 ishaka muri uno mukino, nibura irashaka ko Arsenal izamura amafaranga iri gutanga ikageza kuri miliyoni 70, mu gihe Arsenal yo iri gutanga miliyoni 60 kugira ngo ibe yakegukana Viktor Gyokeres, nkuko biri no mu masezerano uyu Viktor Gyokeres yari yagiranye n'ikipe ya Sporting Lisbon, ariko Sporting Lisbon bagiranye amasezerano nta nyandiko bakoranye. Ibi ngibi rero bikaba byakomeje kuba ikibazo kuko umukinnyi we yavuze yuko atazongera gusubira muri camp y'ikipe ya Sporting Lisbon, ariko nanone umuherwe cyangwa se perezida w'ikipe ya Sporting Lisbon avuga yuko adashobora kuzatanga Viktor Gyokeres munsi y'igiciro we yifuza, kuko ibyo bya miliyoni 60 we avuga ko ntaho abizi, ko nta n'ahantu yigeze abiganirira. Rero Arsenal iracyasunika kuko ishaka ubwumvikane, ariko bishobora gufata igihe nkuko bitandukanye nuko abantu babyitegaga yuko diru ishobora kurangira vuba cyane. Nibyo ko umukinnyi ashobora kuza muri Arsenal ariko bigafata umwanya uhagije. Mu ikipe ya Manchester United ndetse na Juventus baracyaganira ku giciro cya Jadon Sancho. Juventus rero iri gutegura gutanga bid muri Manchester United kugira ngo irebe ko yagegukana Jadon Sancho, nkuko ikinyamakuru cyitwa Corriere dello Sport kibitangaza. Iyo kipe yo muri Serie A yamaze kugirana ibiganiro n'umukinnyi ibimureba ku giti cye, kandi biravugaho kandi uretse n'uyu yiteguye kujya no mu bandi bakinnyi, ariko cyane cyane Jadon Sancho we rwose avuga ko yiteguye kuba yakinira ikipe ya Juventus nta kibazo na kimwe afite. Juventus yiteguye gutanga witwa Douglas Luiz kugira ngo irebe ko yakegukana uyu Jadon Sancho, kuko we Jadon Sancho we ntaravuga, ntago ibyo baganiriye ntago biramenyekana, ariko Jadon Sancho abamwegereye bavuga ko yemereye Juventus kuba yayerekezamo. Ubwo icyaba gisigaye ni hagati y'amakipe yombi, ariko ikizwi nuko ikipe ya Manchester United yifuza miliyoni 25 muri Jadon Sancho.
uyu muhungu bamwita Marike Fofana, ekipe ya Rio iramwifuzamo miliyoni 60 z'amapaundi cyangwa se miliyoni 51 z'amayero. Ikinyamakuru cyitwa The Independent kiravuga ko no mutipe ikipe ya Liverpool imushaka cyane. Hari n'andi makipe yagiye amwifuza, harimo amakipe nka Liverpool, amakipe nka Chelsea, Bayern Munich, Napoli, RB Leipzig, Nottingham Forest ndetse n'amakipe nka Fulham yose yifuje kuba yakegukana umukinnyi w'imyaka 21 nyuma yo gutanga umusaruro kugira uruhare rw'ibitego 17, gutsinda ibitego 17 mu mikino 41 yakinnye umwaka ushize. Uyu muwinga rero ukina ku ruhande rw'ibumoso, Rio ekipe ya Rio asanzwe akinira irizera ko ayo mafaranga nitayabona itazigera imutanga ngave yava mu gihugu cy'Ufaransa. FC Barcelona ndetse na Rashford bimeze gute? Barcelona iracyashishikajwe no kugura Marcus Rashford, ariko nubwo imushaka ntabwo imufata nkaho ariyo priorite ya mbere y'abandi bakinyi bose ishaka, kuko priorite ya mbere ya FC Barcelona ni Luis Diaz wo mu ikipe ya Liverpool. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize byemejwe ko Rashford w'imyaka 27 atazagaruka mu myitozo ya Manchester United kuri Carrington kuri uyu wa mbere kugira ngo abanze yite kuri transfer yiwe, kuko na nimero yiwe byamaze kwemezwa yuko uwitwa Ruben Amorim yamaze gutangaza yuko nimero ye igomba kwambarwa n'uwitwa Mateus Cunha. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kiravuga yuko witwa Rashford yaganiriye n'ikipe ya Barcelona nyuma yuko igurwa rya Nico Williams iryari ryanze. Bumvikanye ko rero kugabanya umushahara we ariyo ngingo ya mbere bagomba kuganiraho, ariko FC Barcelona iramubona nka plan B, siwe bashyize imbere. Ibi byo rwose abantu bagomba kubimenya. Christopher Nkunku igiciro cye cyamaze gutangarizwa abo muri Manchester United yuko ari miliyoni 35. Nkunku ari ku rutonde rw'abashakwa n'ikipe ya Manchester United, ntabwo afite umwanya muri Chelsea, ibyo birazwi, akina simbuye nyuma yuko Chelsea yinjijemo Joao Pedro ndetse na Delap ku mafaranga miliyoni 90 z'amayero bombi. Biravuga yuko rero ndetse bakazana n'uwitwa Jamie Gittens. Christopher Nkunku byahise bigaragara yuko nta mwanya ateze kongera kubona muri ekipe ya Chelsea. Ku myaka ye 27 rero Chelsea yamuguze akayabo ka miliyoni 52 z'amayero, ikaba yavuze yuko rero miliyoni 35 yiteguye kuba yamurekura. Bamwita Viktor Gyokeres yamaze gufata umwanzuro ukomeye. Viktor Gyokeres yateye urujijo, abwira ikipe ya Galatasaray ko ashaka kuguma muri iyo kipe. Yabashyize mu rujijo kandi ntago ari umukinnyi wabo bwite, yari intizanyo yararangiye. Kugeza ubu ngubu Viktor Gyokeres ni umukinnyi wa Napoli, ariko yamaze kubwira Galatasaray ati ngewe mukora ibyo mushoboye byose nigumire ahangaha. Uyu rutayizamu rero yamaze gutwara igikombe ubwo yari intizanyo muri Galatasaray avuye muri Napoli, kandi abenshi batekerezaga ko ashobora kwerekeza mu makipe yo muri Premier League cyangwa se muri Saudi Arabia, ariko byose byarangiye byanze. Ariko amakuru aturuka mu Butaliyani aravuga ko ashaka kuguma muri Istanbul, kandi ko ikipe ya Galatasaray ariyo yifuza kurusha izindi zose. Chelsea miliyoni 50 kuri Madueke. Arsenal niyo kipe yonyine yifuza Noni Madueke. Noni Madueke rero akaba ari umwe mu bakinyi benshi Arsenal iri gushaka, kandi ngo bamaze kumvikana iby'amasezerano cyangwa se icyo twita nka personal terms, byaba ibyo azahembwa kontara y'imyaka 5. Ekipe ya Arsenal ikaba yemera kuba yayimusinyisha. Ikibazo rero kiragira gute? Chelsea irasaba byibura miliyoni 50 kuri uyu mukinnyi w'umwongereza nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru cya The Telegraph, ariko se Arsenal irabasha kubona ayo mafaranga inakomeza gukurikirana abandi bakinnyi barimo nka Gyökres, Rodrigo ndetse na Ebereki Eze, cyangwa se irahitamo Madueke abandi ibi bihoreye? N'ikibazo
ni ikibazo, ariko uno mutipe amahirwe menshi nuko ashobora gusohoka mu ikipe ya Chelsea. Manchester City yamaze kumanura igiciro cya Grealish, yifuza kuba yatandukana nawe kuko Jack Grealish ntabwo agifite umwanya muri Manchester City, kandi Pep Guardiola yamaze kuvuga yuko yifuza abakinnyi bake ariko b'ingenzi. Yiteguye kumugurisha rero ku giciro cya hasi. Ikinyamakuru The Sun kiravuga ko Manchester City yiteguye ko yamugurisha ku gaciro ka miliyoni 40 z'amayero mu gihe yamuguze miliyoni 100 mu mwaka wa 2021. Icyo gihe rero akaba yari umukinnyi mwiza waturutse mu ikipe ya Aston Villa, ariko kuri ubu bisa nkaho rwose kamanyinya katumye ibyo gukina umupira bigenda byanga. Manchester City rero ikaba yifuza gutandukana nawe mu buryo bwiza. Ntago arabona umukiriya, ariko nawubona Manchester City iravuga yuko yiteguye kuba yamutangira miliyoni 40. Ayo niyo makuru kugeza iyi saha ari kugenda acicikana ku binyamakuru bitandukanye agenda avugwa muri transfer. Icyo twagusabaga no gukora subscribe, ugakora share, ukadusigira comment, ubundi tukazahurira mu biganiro by'ubutaha. Ciao naho ubutaha.